Customer kayo na. Benson, anak ko. Umayak man, umutang iti kwartam, no, at tatanay. Nagsakit man ti tiyan ko. Kaano lay di inikan kayo iti kwartayo Awadin na, nagastos ko. Taing gatang ko iti agas ko. Apay ngagsakit man ang tityan nyo. At naman siguro kinan nyo abawalan. Ay, diyan mo nga rod maiwasan timangan iti bawal, anak ko. Makaramramanak nga minukwa. Kuyugan kayo lang na mapantay iti doktor. Tapno maamuan tayo no apay ngagsaksakit man ang tityan nyo. Ay na, uray di nakuyugan ay tanay. At dapay trabaho. Sayang ti aldaw mo no aglangan ka, anak ko. Sino nga rin ti kadwayo ngagpa-check up ngay? Naimbag na masango ni tatang timang kuyog kada kayo. No, di na masangaw agpakuyog ak iti sa balay. Kad maysa, kabaalak mo ituray may maysa. Mabitla nga rin, tekan kayo ti kwartayo, nana. Dolor, anak ko. Anay ko. Nini, apa yan, nanang? Anyat nasakit kada kayo? Umunag kayo Nako, nasakit ti tiyan, kansikit ko. Mariga at anak amag na. Nalala, ito gawyo. Hagyaman anak ko. Imayak ta umutang ako maiti kwarta manak ko. Pagpa-check up ko kuma. Apay, naibusan te agas yo. Huwag nga raw anak ko. Iso nga ay agsak-sakit man ti tiyan ko. Nalangaraw te nakgumatang iti agas yo. Inalayo te reseta ti agas yo. Ay na, siya kunti mapan gumatang. Diyak kayat amataktak ka, anak ko. Amauk ako mikum ka. Agpakuyog aktaw ken ni tatang yaon. Anya, malangaraw te kang kayo iti paggatang yo iti agas yo. O anya nana, nakadawat ka iti kwarta kadagiti anak mo? Wendar na. Daytoy man nay, Inartista ak manon ida. So nga inikandak. Mayat nga rod, nana. Paadun ta day ta kwarta. Pagtriplyan ta. Ang mga nuad-adupay Sige nga rod. Pagpwestuan ta abandangay. Saan adito'y kalsada? Tamadlaw data dito'y. Mapantay jay balay may nana. Uray tag may saak itay jay. Sige nga raw. Dumagas ta iti merienda ta dita store. Tama nga no mabisinan ta. Sige nana, tanay. Awan mamerienda iti balay. Nagapwam manan si ka Ernesta. Kanayon la marabyan ka. Ay na, di ka nagungay. Tada pa sa lubong ko kan ka. Atoy, inggatangan ka iti kamisita. Nangalam iting gatang mo ngay. Ay, inggatang ko tayo inted dagiti anak ta. Pagpa-check up ko kuma. Ang naimbaga anak mo tan. Iso nga, in-market ko na. Anya? Anya ngay, nagswerte tama na, indar na. Ay, awan nana. Awan swerte ta ita. Bumawi tanto inton maminsan. Lukas ta. Naabakan tay inted ko akwarta. Wan nana. Ay, agmalmalasak sa nga agay. Ayam itangal daw. Ay, sayang nga rod. Ano kasta? Sana bale, ta bumawi tanto manen nana. Ken sana bale, ta daing gatang mo iti sidaan nyo ken nilakay mo. Ay, wamukidi Nag-grocery akpay. Ken nakagatang akitibado may ken nilakay.
Wen, iso adi kay maup-upay nana. Taadaman tiyempo ang maabak tayo, adamat lataal daw ang makabawi tayo. Wen, ba't kedi angam kasanungay. Awan pagtayatan ano sumarunaw ta, na ikisapmutain. Agremedyo ka manin, nana. Pasensya kan. Tawan mo't amok a pagdiskitaran iti kwarta. Naimbagkin ka. Taadaanak mo nga agsusweldo. Sana bale. Ta binulan nga ikanda kami dagiti anak may. Dumawat kayo kit di manin, nana. Alala. Tamang panunutak no anya manenti pambarko kadakwada tapno makadawatak iti kwarta. Pangusaran nyo manan iti kwarta, nanang. Ay, pagpacheck up ko man ni tatang yu tanay. Natudok mo ton iti lansa jay saka na. Ha? Ni, apay ngay? Kumusta di sakanan ngay? Ay limtig nga raw, anak ko. Kunak amapan kami ije ospital ngam di na mo kayat. Taawan ka no ti kwarta. Mabain nga main amang ibaga iti kwarta kada kayaw nga anak may. Ay sus, ipantay nga ro di ospitalan at mga nag-infect di sakan ha. Ay madanagan nga ro anak ko. Oray siya klatan ti mangipan ken kuanay ije ospital. Kabailak. Basta mangtid ka iti kwarta taramaten may nga agpa-ospital anak ko. Naggapo ako ni Jay Balay da Dolor akabsat mo, Benson anak ko. Napanak di mawat iti kwarta na. Tay pa ospital ko ni tatang yaw. Natudaw iti lansa jay saka nakalimtag. Anya? Kasano ang natudok ngay? Jakman amaw iti dayjay nga amayaw. Natangken tumo ngamin ti ulo na. Uray na sip-sip nga tila aramidon na ijay likod ti balay. Tila agmarmartilyo ti kukwaan na. Ay, anya ngay, natudok laki nga rudain. Esos, madi ano mabaybay anday jay? Isu nga raw nga ipan ko kuma ijay ospital anak ko. Ay, madanaga anak. Amang ano ipatay na dayjay no mabaybayan. Sapay awampay nakasaga na alungon na mait. Kilay bagbagayo mat. Ay na, sapay ada trabaho kita. Kuyugan kayo kung maamang ipa-check up ka ni tatang. Sana problema na ita. Nakabailak mo't nga uray siya klaang timang kuyog iti amayaw. Basta ikandak iti kwarta nga ramaten may tanay. Kurang jay inted ni kabagis mo. Nainayo na mo basiton anak ka. Tapno adamo ikaan may. Kan sigurado nga adaw ti magatang nga agas. Kan amangan kit di pa'y no makonfine. Ala, mabitla nga raw, tekan kayo ti kwarta, nanang. Ay, lakay, agrupat ka, darasam. Nay, apay pagrubatan nak, papanak. Ay, mapantay jay lugar da kabagis ko ije probinsya. Ay, natay ka na o ni ipagkaw. Anya, ni ipagbo a perlita. Apaya na tay, anya timpatay na. Nataki ka na. Iswadara sa tama pantay jay. Kasanungay na iti dingway. Ay na, di mo pagproblemaan day ta. Ibilin ka o kadagiti anak ta. Isudan ti makaambaw iti day jay. Saan da masangaw, tada trabaho na. Ay na, siya ka unti makaambaw iti day ta kunakmait. Alan, darasam, agbalon ka iti badaw, agawid tantaw no malpas ti tabaon. Adto iti bayad may barok. Ala, dumsaag kan lakay. Away, Ay, nay, kaslawan mo, tao di tabalay na bayaw. Awan sama, tiaglamlamay. ala, mapantan di tabalay na kabagis ko. Naipumpon sa amit ti umay talamayan bakay. Umay kaki din, kaanay, mapanan ti oras. Ha? Ay, ipag Ernesta! Alaya!
Masino dalalya abirat? Di mo natay ka na abirat perlita. Anya na tay asasawamot. Kakaiso na napigsa ka na salon na atak pailan. Malala, sumra kayo kay din na be. Agyaman kami, ipag. Nakayumot gayam na ita, kabagis Ernesta, bayaw. Oy na, naimbagman ta, nakapasyar kayaw. Ay, uwan Tako naman ngamin, tayo ni ipag. Anya na tayo sasawamot manang, awan mo timbag-bagak akasta. Hindi nga mo imawag ka? Anya, ay na, di mo naawatan dyan bagak Kunak, na tayo di kabsat ni ipag mo, kunak. Aniya? Ay, si Kamat Ernesta, tuling ka bakbakitan. Nagdardaras naman lang ay may dito yan. Nalasa na balin tapagpaspasyaran nyo matan. Kan intay tumakilamay di takaruba atap no da serbitiyo umayaw. Agbati ka pa'y dito'y lakay, wain. Urayom ti pumpawn. Takababain mo't no agawid tadagaws. Anya, paparamngay. Inakitaan dagiti napanawan ta ding wain. Agsubli ak tumulaan. Basta urayon nak, wain. Ay saan? Si Kanti Agbatay siyak ti agawid. Si Kanti Agbate, kunak lang nga rodan. Apay, di ka makaawat. Agsubli ak mutlaan, kunak lang nga rodan. Ala, Agbate ka. Iliwam mo, da bayaw kun abirat mo. Kasanon na maamuan dagiti anak mo, asaan apod no an hospital nila kay mo, nana. Ay saan? Tawan nila kay Kuya Balaymay. Adda ijay probinsya. Alang nga Rod, di kay madanagan. Tapaadun tayo, ti kwartayo. Isuro na kuma. Tapno, oray siyaklatan ti mangpaadaw iti kwartak, iti online. Ay, saan nana? Narigat no masuro yu dayjay. Ken marigatan kayon ama isuro, tabakit kayon. Alang araw, ang jakpay lagaw awid ijay Balaymay. Tamangan no mapandag iti anak ko ijay. Kan tila damdamagan da kanyak may papan iti amada. O sige. Umay kayo payla dito'y balay nana. Awan problema iti dayta. Manang Dolor, awan mo't nananang kantatang iti balay da. Di magasak ta kumusta at kumanitatang ngam awan mo't tao. Amangan no daday di ospital Jakmat nga rod amaw no sa dino nga ospital ti ayanda. No sa dino tinaka-confine na ni tatang. Awagak nga rod ni nanang ngam dya mo makuntak. Gusto ko man o da cellphone ni tatang. Ngam di namot ngamin amot ti agupirit iti cellphone. Agsubli ka man no malang bareng agawid ni nanang. Hay, awan. Naabak jay kwarta tayo nana. Nakimus. Anya. Apay ngay. Agsasaruno mo ti panakaabak maun. Adado mo ti abak maun ngam ti panangabak mau. Han nga rod. Mas dawak mat nga rod nana. Nalaingak matikunak ngam. Hoy, awan matlatta. Kahit, kasano nga ruden nga sayang jay na ipaahabak mo Sumubot ta nana. Amo kon ti aramidak na sumaruno. Amo kon ti teknik. Inadal ko na yung bagket. Patsik nga iti sumaruno, mangabak akon. Agtriplenton titayata nana. Ay, pangalaan ta ngay manang iti puunan ta. Kat dumawat kayo manan kadag iti anak yu Oray, tati amuda kat ada iti ospital nila kay mo. Nalaing kayo mo't nga kartista? Ay, makamu kayo nga diskarte. Ay na, anak ko maopera ni tatang yaw. Anya? Anya't maoperakin ko nanang.
Kan, apay saan mi makontak ti cellphone niyo? Nadadaan jay cellphone ka. Iso nga imbalang kun Ha? Bakit? Anyat maopera ka ni tatang? Jay tiyan na. Tanaurnong kanon ti baton kakanat ti sakit na. Sa bali pa'y jay limtag. Asa ka na. Ay, dakal madan ti magastos anak ko. Sapay awan ko kwarta. Orayan dak, tasumuro tak iji ospital. Isa na anak ko. Ay na, mataktak ka laang no sumurot ka. Sa nabalay ta ka ba lakmait abantayan ni tatang yaw. Hig mo ki identi kwarta no, ada itin mau. Tama pa na kaw nanak ko. Agdardarasak tanay, masapol ka no nga maoperaan ti amayaw. Sige, mabit lang nga na nang. Ikan kayo ti kwarta. Ngam sumaruno akto iji ospital. Nayunam ti itid mo anak ko tanay, kurang ti intid jay kabsat mo. Ay, una yan aya. Aggigidan mo ti sakit ni tatang. Isu nga raw, si jay amayaw anak ko. Ay, pag tinulungan nyo agastusan tanay, awam makukwartak nga main. Nalangarod ta kuyugan kayo na mapanay ospital. Ay, sumaruno kayon ton itikabsat mo. Umuna akong tanay agdardarasak. Di ka pa'y mo nakadigaws ka nakasukat. Itid munti kwarta, takasapulan una yun jay amayaw. Nalangarod mabit lang. Angam ibagayo nga rod ano sa dino nga ospital tayan ni tatang, ta sumaruno kamin to. Ay, na. Medyo dakkel ti puunan ta ita. Iso dakdakkel ti mapangabakan ta. Lalaingom nga rod Tapno makasubutan iti adaw nga abak tadar na. Winana, danag yun ay O anya manang. Nadamag mo, no sa dino abanda ti ayan ni tatang dito ospital? Awam mo ni tatang dito nga ospital, Benson. Anya? Kat dito'y matimbaga ni nanang nga ayan na. Huwag nga rod. Imposible matulungan ta. Tagpada mo nga ospital timbaga na kadata. Ay na! Ay, kamao dyanan na, nangabak na mula ang gindar na. Iyaw! Wen na. Iso nga, orayan dak dito yuan. Tainak iruwar, tinapangabakan tayo. Ay, sumurutak mutdar na. Saanan? Agbati kayon, ta mabiitak lang nana. Ay, mabalinsa mo ti J. Store. Ay, awanan. Nabayagan na sa andang agpapakas out ijay. O sige nana, tamapana ko, Wen? At dati inayo di tayo dolar. Ni, tatang, naimbagan kayon. Ha? Naimbagan nga. Awan mo't sakit ka. Sa anak mo't nagsakit, wano anya. Ala, kunak man no maupira kayo ako na ni nanang. Anya? Ay, salawasaw di inayaw. Inyaw awan na, kaya lugar na kabagis na. Kuna nangagsubli di, hanggang saan mo't gaya man. Di na pa'y gaya minas asikaso na iti dingon may. Nukasta, nagulbod ni nanang? Apay, anya timbaga na kada kayo aya. Ay na, namin ano adimawat iti kwarta ta maupira kayo kano. Ngam saan magayam? Awan kayo mga min ijebalayo. Damo mi agpaisoan na ospital kayo. Anya? Ay nagluko kumot di inayaw. Impambarnak ka na kayo tapno makadawat lang iti kwarta. Ay bakitan nga ulbaon. Dila agbain. Sapay awan ijebalay. Jak mamutayan na tatang. Taureda kami, inyaw-awan na kami ija ospital ako na nakakonfinan nyo. Ngamawang kay mo ijay. Alya! Dito'y lagayam ti pakasarakakin ka Ernesta. Apay nga da ka diti balay da di adar na. Anyat kukuam di tayo. Kuna na nga uraya, ngam awan mo tan.
Ay, ginastos nan saan dyan na pangabakan may. Napangabakan nyo itay. Iti online Ada nga mintay tayaan may. Kat na nga ba kang awam mutain. No kasta. Di tati napananti dinaw dawat mga kwarta. Ay, Agsaw ka. Uy, lakay. Bakit tarnik ka? Adi agpampanunaw. Ay, Ala, agawitan. ay, urayok pa inidar na. Alaag, ti kwarta. Sana ngagsubli na jay. Intaray na lakit din ti kwartayaw. Ala, agawitan ko na no di mo kayat nga uludin ka ayawid. Ay, Ala, awid. ay, awanan. Nasibdot ka na unjay kwarta na pangabakan may kunadidar na. Agamay, kasla jak pa dyan. Intaray nan samot ti kwarta kaun. Gonggo na madang nga. Agasam na itang aramid mau. Maalam pa yan ti agulbaod. Gapo iti sugal. Di ka lagbain iti kastangar aramidaw. Mismo a pamilyam ulbudam. Agasam nga iti dinaw-dawat mga kwarta ka na iti anak ta. Pati sa kasawam, ibagampayan ang masakitak. Hey, Ita, mapagsisilpo ka unti amin. Iso siguro ngayon panak ijibalay na bayaw. Tapno kampay iday na ospitala. ay, kwa, jay. Nakasalsalon at dataaw. Ng pagbalinam ang masakit. Alay ko. Abay nagsipagol ka lakay. Deserve mo, ti masipangaw. Tapno agnakam ka. Agdatlatin san tautek mau. Iso ako lugak man. Alay ko. Tatang, gusto na ito. Di yung dangran ni nanang tani bakutan. Bakitan ang saan ngagpampanunot to'y inayaw. Baybayan yun ni Nanang Tatang. Di yung kabilang. Tanay kasimot. Walang arod makukwartan. Ng maala na pala ti magisugsugal. Mala, di kay madanagan. Taikanda kayo iti kwartayo, tatang. Adoy, 2,000. At to'y mati 2,000 tatang. Kwartayaw. Ay, Ket, pagyamanak ano ikandak. Ngamnay, ada pala utang to'y inayo kada kayaw. Baybayan yun, dayjay. Basta manipod ita, da kayon tikan mi ken ni Benson iti kwarta. ay, siyak ngay nayaw. Di na kadikan, anak ko. Ladingiton mi nanang. Ngam ni tatang latan ti pangtudan may. Taam muna asalimut-mutan ti kwarta pagbambanugan may. Itay natang ijerep. Ay kat maibus to Mabiit la maibus dagitaw Tra amumat nga sulat sidsidak dagitanatag. Natang amin na nakarga jerep. Natang kan prutas. Awampay karni mo tagatangam. Ay, kumatang kay ti sida makarnin no kayat mau. Amumay tajak agsidsiday ti kakasta. Tajak kayat ti agsakay. Ay nakasapulan mo latibag iti karne. Agsida ka mo't auray sagpaminsan lang. Agsidsida akmay. Ang may sa piraso laang akaslatangan ti kadakil na. Kita kat ubing tilangak. No, idilig tirupan di tirupak kat kasla manang ka iti 15 atawan. Kasla anak nakpay din Ha? Agraramang ka mo alaklakayan mo't. Feeling mo laang dayta? Kan kita nagpigsaak. Uray senyora kaon ngam kabalak pala ti agtrabaho iti nadagsain. Kan makaputo takpay iti 5 no agbinulan ka pa'y siguro manay. Ha? Nagsao damanan? Ha? Agpatpating gamit la iti sao-sao. Arame, di pa kakitaan, Marso! Nalpas ka na naglabaman ay. Inkagluton mabisi na kaon. Ay na, agaw-gaw-gawak pa'y laang. Nan, sublatan ka ditan. Nakabaybayag kang agun kunay. Awan nga minti exercise mau. So akas na.
Di nakla matultulan. Nagpartak ti gunggunay kaw. Ta nasustansya nga may nagitikan kanak. Kastaw itagaw-gaw. Napartak ti garaw. Na, No nasustansya nga mintikan kanam. Pumigsa ka nga agtrabaho. Kat pumartak ka nga gunay. Ala, inkalutunan di inruar ko anatang. Ta mabisina kaw. Siyak dito yan. ay unay ka dagito adingwanan aya, tagiwarada iti basura. Ay, adaman mawalisanan. Unay mo ti kasta panagwalwalis mo manay. Nagbuntog kang agwalis. Siyak ti masikura na mangkit kita iti kasta agaraw mo. Ay na, aday ta ka manan. Dilaw ka man na dilaw ditan. Gagangay ti bakit Bumuntog ti garaw no mapanan ti edad. Ay, sus. Depende dahi tayo ti tao, Kastaw ti agwalis. Nan, jag mo na ta. Kastaw, Kastaw, nagpardas na na mo ta buntog mo manay. Di ka nga nagsiday ti nasustansya. Nagrawot ka pa iti karne kung nasasamay. Managap-apgad ka pa Nala, ituloy mo nga rudan tagwalis. Tada paramida ki jay kusina. Marihuanay, gumatangak man iti asukar ken kapay. Ay, mabit laang pare Marso. Ay na, unay mo dayto nga uyakan aya. Naggatal ti karabugog ko. Ay. Mabit man lang. Apay, agsakit ka maray. Mangrugrugi nga rod sa titrangkasok pare. Ngam agimbagak mo't laang tanag tumarakon. Ay, sos. No kasta nga agsakit ka, irikip mo ato'y isturmaw. Ha? Awan akaram iti customer mo, iti kasta nga aramidam. Agiwaras ka mo iti virus. Ay na, saan mo't pare? Saan na bali taagag-agasak? Ure pay. Ay, jak pala nga rod gumatang maray, ta delikadaw. Narigat ti maakaran iti sakit. Di ta pala bangir nga istor gumatang. Pasensya ka na, ngam jak kayat agsakit. Kakaiso na ajak agsaksakit. Ultimo pa natangkat sa anak amatamtamaan. Ta amok ngamin nga alagaan ti bagay. Ay. Sige, mapanakon maray. Gumatang aktumanan dito, nuna imbagan kaan. Tanangam mo't basit ti panagsasaom iti sabali at tao Marso, takababain. Ibagbagadan ang nakaarartika, gapoy tararamidem, takarugit mo ti pada matao. Liklik-likak laang tagsakay. Apay sika, no adda kaabay mo ama sakit, di mo kit adaywanan. Kaya't mao ti maakaran iti sakit da. Sana kasta, ngam aglablabos ka mo't. Pati ni Mari Juaneng, karugit mo kano pa yan nakasarita. Italang na dyan, masakit nga raw. Jak pa'y kayat ti matay. Sa jak kayat ti agsakay. Ay na, uray kasano, ti panaganad mo no talaga chimpo mo ti tumangad iti barsa nga, di mo mabalin alapdan. Depende da iti tao. No amuswam ti bagay, bay am ngagsakay, talaga amatay ka. Ngam no ammom ataripatuan ti salon at mau. O matidaw ti biyag mau. Sige, mapanakaon tanay, aldawan. Sa paag man tagpasada itatap no makaaduak. Nay, kita ang manan ti panagmanehom Di ka manan agbalin na kaskasirawn. Aginayad ka lang agmanehaw. Makapatuok tinabuntog ngagmanehaw. Kasano ang makaaduak iti mapasadaan no nabuntog ti panagmanehaw. Awan bambanog no kasta. Papanam na narita. Itulod nakman ni J.L. Marso Barok. Mala, lumugan ka nga ruda yung tamapantaan. Ay, di mo partakan tagpataray Marso. Unay kamatan. Kumpot kayo lang, nana. May mayat ti kastaw, makadanon tayo adagaw si di papanantayaw. Ay, na, tumayab ti karkarmak, no kastoy lang. Ay, isar lang mo dito yan, bumaba akon. Basta kumpot kayo, nana. Nalaing ti driver to yung naglugaran niya. Matuo ka nagmaneho itinabuntaw. Kapat!
Unay matikas dya pa nagpatpataray yung tatang. Napalabas kayo manan idikalman. Kas laki maro matikin na kaskasero yun ngagmaneho. Ay, dayta ti pangkitaam. Akabayatan na lumaklakay to'y amam. Pumigpig sama at ngagtrabaho. Uming ngamin teriknak. Isa pumarpartak mo titigtig na ikaw. Delikado tararamidan nyo, tatang. Makapadanag kayo mo. Ay, veteranon a driver to'y amam. Tesa anak kaw. Awan tirong ba nga pagdanagam? Tatang. Oh, kita mo to'y kudil ko Kasla kudil ti agtawon na ti 40. Super healthy ngamin amin ngay papaunag kao. Dayjay ti mang papaubing kanyak. Tay kunada nga rudain. Ang gulay, pampahaba ng buhay. Jak tay ngamin kayat ti matay anak kao. Isungag papaubingak. Dagitay lang nasustansya ataraon ti kankanag. Ken kanayon ti panag-ersisyaw. Ado nga ro ti mangibagbaga kasla inauna kanunina nangamda kayo. Dahi tangarot kahit naimbag nga raw, dahi baga kasla nanang kun jay inam anak ka. Ay, no siya, kanak amin na kayat ko akanon. Bakit ako? Manula atawanan tinabat-bati apa nagbiag ko. Iso nga ipapas ko kit diti mangan iti kayat ko akanon Agpada ta iti kapanunutan, marihuaneng. No talaga, chimpo mo ti maustal. Chimpo mo na talaga. Un nga rod. Ngam nila kay mo. Madlaw alaplapdan na ti panaglakay na. Wen kano di na kayat ti matay. Feeling na ka bumato dito rabaw ti daga. Patsin na launay, ano aywanan na naimbag ti salunat na, umatidog ti biyag na. Malapdam nga rod, no talaga akad dang maun. Nga rod makapasuron nga rod day nga asawak. Agpapaubing. Pasikat pa'y. Ipasikat na napig sa kanulat nga uray lakayan. Mangibabain day alakay. Agbras ka mamat manay. Di kan samot agbrabrasan. Yelo tangipon maon. Kahit agbabrasak mat, inaldaw agbrasak. Kasto talaga ti kolor to yung ipang ko. Yellowish. Wala nga once adilang ti panagbrabras mau. Ti panagbras ket tunggal malpasamangan. Kita am kanyak. Ang brasa kitag sapa. No oras ti merienda. Pangal daw. Inton oras manan ti merienda. Ken inton malpas ti pangrabe. Nalabos mo day ta panagbras mat. Mangirarit ka mo iti toothpaste. Kasta ti husto apa nagbras. Tapno nadalo sa kanayon tingiwat. Mamidwa akto pa'y ngagdigaw si ti may sangal daw. Si kangay, mano kang agdigaws. Saan ka man nagdaldalaws iti bagay? No agsasao ka kung namalan na sino ka nakadalusan dito'y lubong, Marsaw. Pati siya nga asawam dilawam. Ibagbagak laeng ti aramidam. No kayat mo ti agbyag iti napaot. Ay wanam ti bagay. Dalusa makanayaw. Pati nagitakukom. Di mo amo adalusan. Nagngingisit dahil. Kita man to'y kukaw. Nagdalaos. Ay na. Mansa. Ti bulong da ito'y na imansa dito'y kukuk. Kat no naman sa anan. Di mo dalusanan. Bye-bye amaw. Nakasta. Kanun gayam. Agsinataman pa lang iti pagidaan. Kalablabat ay ulas kan pungan kaw. Jak kayat ang maakaran iti ang dod jay ulas kan pungan kaw. Tadi mo pa'y malabaan ti ulas kan pungan mau. Kahit malablabaan mo ta kanayon dagi jay. Kanayon nga. Maminsan mo't ti makalawas alabaam. Sakit every other day alabaa. Jak amukang ka. No makisina kay ti pagidaan ayos lang kanya. Awan na sakit bakrang ko. Kay kayat ko kay di pay Napanan ni tatang nanang. Wano, saan pa nakariing? Ay na, nasapsapa nga agririing dayjay. Alas 5 pa'y laang mapanagjagjaggingan. Talaga naalaga ni tatang itibaginan niya nanang. Naanad ka dagiti ipapaunag na. Kanayon ti exercise na. Ay wana, saan pa'y ngagpuypuyat dayjay
Adda oras asursurotan na apan naturog. Mayat mat kititikas jay ananang, tamaya dayo iti sakit. Wana nga maglablabos mat. Karugay na pa'y dataon. Tako na mala na sino akadalusan ang nagsasaaw. Agasam ta minuminuton sa mga alkohol. Angam, uray na anad kadagiti ipapaunag na no saan mo't anaanad nga agmaneho. Awan sarbina nanang. Day tangarog ti dilaw aki jamayo. Sapay sana mabagbagaan no kwa. Nagpartaklat ta nga agmaneho. Matuukan ka nung amin no nabuntog ti panagpataray na. Kat di kay mauma amang bagbagaan nanang. Palagipan nyo latta. Madam, aniglado. Iti sentraw. Ne, payakas dyan ti panagsaon ni Marso iti cellphone na. Kasla ipitan na ti busis na. Sige, madam. Agyan mo na. Bye. Oy, Marsaw! Payakas na tabusis mo. Kasla may ipit. Apay, tilaman manlaw mo, Mart. Siyempre, no umubing tiro pa, masapol asumurot ti boses. Naa! Kahit asino nga rodya kinasaritam ngay. Pasahiros. Arkilaan na kanaw, dahil tulod ko ijay kabangibang abarangay. Asino ang madam dayjay ngay? Apay nga mo na tinumber mo. Ay nabayagan, pasahiros ko na jay. Nabayagan, ngagpatulod kanya. Ay, di ka gar-aramid, Marsaw. Saan nagaputa ubing talangam ka umubing matarik namon. Kat sumapol ka mutan iti adayo nga ubing ngam siya. Ay, agtanang ka! Papananyaw na naimang. Umay kay lumuga na, tay tulod kayo iti papananyaw. Ay, saanan! Jakpay kayat ti matay. Nagpartak ka ngagpataray. Kakaisuna na pigsaak pay. Sanak ngagsaksakay. Ngambatayak iti disgrasya. Ay, saanan! Ay nagalong amuyaw. Ure na partakak, tanalaingak. Iti kabayag kon a driver, sa anak pa yan na disgrasya apulaos. Alakit dahin, mapankan. Nagurayak iti sa bali a pagluganak. Awan maluganan yaon. Siyaklaang tinagbiyahe. Apay aya apilitan nak, Marsaw. Jakpay ngarod kayat ti matay. Apay aya apilitan nakamatay. Magmagnaak no awan pagluganak. Tata Marsaw, da kayo man ti arkila kapag luganan. Itulundak iji ilay ta at dasarakag. Ay, katuwad saan mo ta siyak ti nakapila? Sana balay, tempakadak iti nakapila at tricycle, tata. Da kayo ngamin ti kayat ko. Ta mabiitak ang makasangpet no da kayo ti pagluganak. Ay, kituwan ang baraw. Siyak pa'y mati ko nam. Imawag dya anak mo itay kanyak. Napalabas na kakanumanan ang nagpartak ti panagpataray mo iti tricycle. Ay kit agraras nga ro di tao. Samsambutan na ti oras. Isa pinartakak Ay di mo man irason dagiti pasaheros mo. Talaga kida siguda kasta ka. Agpakalaing kang agmaneho. Kasla ka la tumaytayab. Kasla ka makasisiara ka na yung nagpataray ka. Si katakto pa yun di ti lugar tayo. Siyak ti kanayon nga arkilaan dagitay kanayon nga agdardaras. Nang runa dagitay maladawan iti trabaho na. Uno tay adasamsambutan na. Siyak ti ayaban nga arkilaan no kwa. Diyak amukan ka. Natangken ti ulong. In ka man kiti agidadang iti pagdigos ka tanay. Natapo kanakmanan. Saan nakakomportable no kataptapok ti bagay. Manganan, Marso. Ne, apay akong di basa kay ti Jariyaw. Nangalaam dita. Ay kat ginatang ko Mayat ka na ti agbasa-basa iti Jariyaw. Ta ma-exercise ti utag. Tapno saan alumakay ti panunaw. Anya? At dapay nga ron nabasak. Napintas gayam ti panaglangoy nga exercise. San lagayam a panagjogging. Pati panaglangoy kan panagbisiklita kat napintas nga ehersisyaw.
Day talag papaubing matamom nga ramidan. Kasla da pagpapaubingam. Ay sas, agatap ka manin ako nak. May salaang tirasaw no apay nga papaubingak. Ken no apay nga ay aywanak ti salon at kau. Jak kayat ti agsakay, jak pa'y kayat ti matay. Nawatam. Ay sas, apay adi nakrinein. Aldaw mo't gayaban. Sapay alas 8 titulagan mi ija pasayros ka. Nay, alas 8 Kahit ape amok nga rodayan no ada biyahe mita. Sige nga ron, agdi ko sagbait agrubat akon. Sa bagay, napartak ti gargaraw kaw. Mabit la na ita. Kaya na ita. Mala, itimplan ako ni ti kapay ta, igupak no malpasak ng digos bakit mabiitak lang ang digos. Masapo na sambutak di pasayros kaw. Tagalan ti amang tad ititip na jay. Sayang no aglugan iti sa balay. Partakak patag pataray. Nagbuntog mo't na ita sarsaron nuwi kaw. O, bertikak manlangan nga rekurbaan. Namasaman kaw. Nanang, darasan niyo, mapantayo sa ospital. Ay naday tuyan ti bagbagakit. Pinartakan naman siguro ti panagpataraynan. Natangkan to matulo di amam. Ay na masuro na kamadanagan anak kao. Alakit din, darasan yun. Intay kitaan ni tatang sa ospital. Isarayan tabalayo. Nabiyagak ka di pay. Ay, kawan ah. Ay na, una yan ti kasta alang ang marsaw. Kat, kumusta ak ngay? Anya tinadali kanyak bakit? Nairista ropam. Nadait tamuging mo. Nagdakkel ti sugat na. Basta, ado ti sugat mo. Kat, nagitay dalam. Kas kadakid ni ken pusok ngay. Saan da anaw? Saan? Ay, agyaman ak. Sanak pa'y gayam anatay. Kunak lano natay akaw. Ay, agyaman ak. Nagpartak kayo kanong amin nga nagmaneho, tatang. Nagubertik kayo kanong amin iti kurbaan. Kunak ano awan masabat kaw. Kahit kumusta di nakadungpar ko ngay. Jayla kanulugan na tinadali, tatang. Ngam jay tao saan? Da kayo lang tinadangran. Ay, jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y ti agbiyak. Naanad kayong agpayso itikan kanan nyo, tadiyo kayat tagsakit. Ngam di kayo nagananad ang nagmaneho. Awan useless ti panagdaydayet yun, nakasta. Uwan nga raw. Uwan. Amok taon na maminsan. Pagadalak na ito, yan napasama kanyak. Agyaman ak Diyos ko. Kasi bibiyagak pa'y. Tangay na imbaga na kaon. Agbiyahe ak kumamanan bakay. Ay saanan, inton kuan madisgrasya ka manan. Amangan no ipatay mo no sumaron no madisgrasya ka. Saan na tricycle ti ibiyahe kumanay. Kanya nga rod ngay. Jeep, ay nakarkaron na. Kan pangalaam ko matigatang mo iti jeep nga ipasadam ngay. Saan ajay pedicab? Anya? Adamot agpaspasada a pedicab di ti lugar tayaw. Kasjay langan ti ipasadak. Makabannog ati kasjay. Sa nabalay ta exercise kon ti kasjay. Napintas iti salon at ti agbisikleta. Makamo ka nga rod Ang ure kasjay ti imanehaw maganad kalata. Di ka manan agbali nakas kasiron.
Wain, bakit? Saanin? Promise. Jak pa'y kayat ti matay. Iso nga agan anadaktaon akanayaon. Para! Papananyaw na. Inak man makichinda. Kaya't siyaon ti makilugan kanyak. Wala, tasanan at tricycle ti man manihong baraw. Kaya't ko ti pwede ka ba pagluganan? Tanabunbuntog basay. Sana kamatay iti nervyos. Ay, wain. Jak kayatan ti gumatang iti tricycle. Ta mabuti nga ko na madisgrasya, nanaimang. May at ti bisikleta, ta exercise ko matlaang ay. Ay katuhan na. Mala, mapantangarudan. Sige na. Medyo parta kang basay. Tanabuntog matlaw na marsaw. Ay, pasangat dito'y nana. Narigat ti agpidal. Ano sa nyo labasitain? Anak ko, umayak man umutang iti kwartam no at tatanay. Nagsakit man ti tiyan ko. Kaano lay di inikan kayo iti kwartayo Awadin na nagastos ko. Taing gatang ko iti agas ko. Apay ngagsakit man ang tityan nyo. Adaman siguro kinan nyo abawalan. Ay, diya mo nga rod maiwasan ti mangan iti bawal anak ko. Makaramramanak nga midno ko. Kuyugan kayo lang na mapantay ti doktor. Tapno maamuan tayo no apay ngagsaksakit man ang tityan nyo. Ay na, uray di nakuyugan ayin tanay. At dapay trabaho. Sayang ti aldaw mo no aglangan ka anak ko. Sino nga rin ti kadwayo ngagpa-check up ngay? Naimbag na masangon ni tatang timangkuyog kada kayo. No, di na masangaw agpakuyog ak iti sa balay. Kad may sak ka ba ang lakmaw turay may sak. Mabitla nga rin, tekan kayo ti kwartayo, nana. Dolor, anak ko. Anay ko. Nini, anay. apa yan, nanang? Ay, Anyat nasakit ka da kayo? Umunag kayo Nako, nasakit ti tiyan, kansikit ka. Mariga at anak amag na. Alala, ito gawyo. Hagyaman anak ko. Imayak ta umutang ako maiti kwarta manak ko. Pagpa-check up ko kuma. Apay, naibusan te agas yo. Huwag nga raw anak ko. Iso nga ay agsak-sakit man ti tiyan ko. Nalangaraw te nakgumatang iti agas yo. Inalayo te reseta ti agas yo. Ay na, siya kunti mapan gumatang. Diyak kayat amataktak ka, anak ko. Amaw ako mikum ka. Agpakuyog aktaw ni tatang yaon. Anya, malangaraw te kang kayo iti paggatang yo iti agas yo. O anya nana, nakadawat ka iti kwarta kadagiti anak mo? Wendar na, daytoy man nay, Inartista ak manen ida. Eso nga inikandak. Mayat nga rod, nana. Paadun ta day ta kwarta. Pagtriplyan ta. Ang mga nuad-adupay Ha, sige nga rod. Pagpwestuan ta abandangay. Saan adito'y kalsada? Tamadlaw data dito'y. Mapantay jay balay may nana. Uray tag may saak itay jay. Sige nga raud. Ang dumagas ta iti merienda ta di ta store. Tama nga no mabisinan ta. Sige nana, tanay. Awan mamerienda iti balay. Nagapwam manayin si ka Ernesta. Kanayon la marabyan ka. Ay na, di ka nagungay. Tada pa sa lubong ko kan ka. Oh, atoy,
Inggatangan ka iti kamisita. Nangalam iting gatang mo ngay. Ay, inggatang ko tayo inted dagiti anak taa. Pagpa-check up ko kuma. Ang naimbaga anak mo tad. Iso nga in market ko na. Anya? Anya ngay. Nagswerte tama na indar na. Ay, awan nana. Awan swerte ta ita. Bumawi tanto inton maminsan. Nukas ta. Naabakan tay inted ko akwarta. Wala na. Ay, agmalmalasak sa nga agay. Ayam itangal daw. Ay, sayang nga rod. Ano kasta? Sana bale, ta bumawitan tumanen nana. Ken sana bale, ta daing gatang mo, itisidaan nyo, ken nilakay mo. Ay, wamukidi Nag-grocery akpay. Ken nakagatang akitibado may ken nilakay. Wen, iso adi kay maup-upay nana. Taadaman tiyempo ang maabak tayo, adamat lataal daw ang makabawi tayo. Wen, ba't kedi angam kasanungay. Awan pagtayatan ano sumarunaw ta, na ikisap mutain. Agremedyo ka manin anana. Pasensya kan. Tawan mo't amok a pagdiskitaran iti kwarta. Naimbagkin ka. Taadaan nak mo ng agsusweldo. Sana bale. Ta binulan nga ikanda kami dagiti anak may. Dumawat kayo kit di manin anana. Alala. Tamang panunutak no anya manenti pambarko kadakwada tapno makadawatak iti kwarta. Pangusaran nyo manan iti kwarta, nanang. Ay, pagpa-check up ko man ni tatang yu tanay. Natudok mo ton iti lansa jay saka na. Ha? Ni, apay ngay? Kumusta di sakanan ngay? Ay, limtig nga raw, anak ko. Kunak amapan kami ijay ospital ngam di na mo kayat. Taawan ka no ti kwarta. Mabain nga main amang ibaga iti kwarta kada kayaw nga anak may. Ay sus, ipantay nga ro di dya ospitalan at amangan no ag-infect di sakan ha. Ay, madanaga nga ro danak ko. Oray siya klatan ti mangipan ken kwanay ijay ospital. Kabailak. Basta mangtid ka iti kwarta taramaten may nga agpa-ospital anak ko. Naggapo ako ni Jay Balay da Dolor akabsat mo, Benson anak ko. Napanak di mawat iti kwarta na. Tay pa ospital ko ni tatang yaw. Natudaw iti lansa jay saka nakalimtag. Anya? Kasano natudok ngay? Diyak man amaw iti dayjay nga amayaw. Natangken tumo ngamin ti ulo na. Uray na sip-sip nga tila aramidon na ijay likod ti balay. Tila agmarmartilyo ti kukwaan na. Ay, anya ngay, natudok lakit nga rudain. Esos, madi ano mabaybay anday jay? Isu nga raw nga ipan ko kuma ijay ospital anak ko. Ay, madanaga anak. Amang ano ipatay na dayjay no mabaybayan. Sapay awampay nakasaga na alungon na mait. Kilay bagbagayo mat. Ay na, sapay ada trabaho kita. Kuyugan kayo kung maamang ipa-check up ka ni tatang. Sana problema da ita. Takabaulak mo't nga uray siya klaang timang kuyog iti amayaw. Basta ikandak iti kwarta nga ramaten may tanay. Kurang jay inted ni kabagis mo. Nainayo na mo basitin anak ka. Tapno ada mo ikaan may. Kan sigurado nga adaw ti magatang nga agas. Kan amangan kit di pa'y no makonfine. Ala, mabitla nga raw, tekan kayo ti kwarta, nanang. Ay, lakay, agrupat ka, darasam. Nay, apay pagrubwatan nak, papanak. Ay, mapantay jay lugar da kabagis ko ijay probinsya. Ay, natay ka na o ni ipagkaw. Anya, ni ipagbo aperlita. Apaya natay, anya timpatay na. Naatake ka na. Iswadara sa tama pantay jay.
Kasanungay na iti dingway. Ay na, di mo pagproblemaan day ta. Ibilin ka kadagiti anak ta. Isudan ti makaambaw iti dayjay. Saan na masangaw, tada trabaho na. Ay na, siya kaun ti makaambaw iti dayta kunakmait. Alan, darasam, agbalon ka iti badaw. Agawid tantaw no malpas ti tabaon. Adto'y tibayad may barok. Ala, dumsa agtad lakay. Maway, Ay, nay. Kaslawan mo, tao di tabalay na bayaw. Awan sama, tiaglamlamay. ala, mapantan di tabalay na kabagis ko. Naipumpon sa mutan, ti umay talamayan, bakay. Umay kakit din, kaanay, mapanon ti oras. Ay, ipag Ernesta! Alaya! Nay, asino talalya, abirat? Kwa, di mo natay ka na abirat perlita. Anya natay asasawamot. Kakaiso na napigsa ka na salon na atak pailan. Malala, sumra kayo kay dinabe. Ay, agyaman kami, ipag. Nakayumot gayam na ita, kabagis Ernesta, bayaw. Way na, naimbagman ta, nakapasyar kayaw. Ay, tako naman nga may anatayon ni ipag. Anya na tayo sasawamot manang, awan mo timbag-bagak akasta. Hindi na mo imawag ka? Anya, ay na, di mo naawatan dyan bagak kunak, na tayo di kabsat ni ipag mo, kunak. Aniya? Ay, si Kamat Ernesta, tuling ka bakbakitan. Nagdardaras naman lang ay may dito yan. Nalasa na balin tapagpaspasyaran nyo matan. Kan intay tumakilamay di takaruba atap nga da serbitiyo umayaw. Agbati ka pa'y dito'y lakay, wain. Urayom ti pumpaw. Takababain mo't no agawid tadagaws. Anya, papanamngay. Inakitaan dagiti napanawan ta ding wain. Agsubli akto mo laan. Basta urayon nak, wain. Ay saan? Si Kanti Agbatay, siyak ti agawid. Si Kanti Agbate, kunak lang nga rodan. Apay, di ka makaawat. Ha? Agsubli akmutlaan, kunak lang nga rodan. Tala, Agbate ka. Iliwam mo, da bayaw, kun abirat mo. Kasano na maamuan dagiti anak mo, asaan apod no an hospital nila kay mo, nana? Ay saan? Tawan nila kay Kuya Balay may. Adda ije probinsya. Alang nga Rod, di kay madanagan. Tapaadun tayo, ti kwartayo. Isuro na kuma. Tapno, oray syaklatan ti mang paadaw iti kwartak, iti online. Ay, sana nana. Narigat no masuro yu dayjay. Ken marigatan kayon ama isuro, tabakit kayon. Alang araw, ang jak pa'y lagaw awid ije balay may. Tamangan no mapandagiti anak ko ijay. Kan tila damdamagan da kanyak may papan iti amada. O sige. Umay kayo pa'y la dito'y balay nana. Awan problema iti dayta. Manang Dolor, awan mo't nananang kantatang iji balay da. Di magasak ta kumusta at kumanitatang ngam awan mo't tao. Ang mga no daday di ospital Jakmat nga rod amaw no sa dino nga ospital ti ayanda. No sa dino tinaka-confine na ni tatang. Awagak nga rod ni nanang ngam mo makuntak. Gusto ko man da cellphone ni tatang. Ngam di namat ngamin amot ti agupirit iti cellphone. Agsubli ka man no malang bareng agawid ni nanang. Ay, awan. Naabak jay kwarta tayo nana. Nakimus. Anya. Apay ngay. Agsasaro mo ti panakaabak maun. Adado mo ti abak maun ngam ti panangabak mau. Huwag nga Rod.
Mas dawak mat nga rod nana. Nalaingak matikunak ngam. Hoy, awan matlatta. Kahit, kasano nga rodin nga sayang jay na ipaahabak mo Sumubot ta nana. Amo kon ti aramidak no sumaruno. Amo kon ti teknik. Inadal ko na yung baket. Patsik nga iti sumaruno, mga bakakon. Agtriplenton ti tayata nana. Ay, pangalaan ta ngay manang iti puunan ta. Kat dumawat kayo manan kadag iti anak yu Uray, tati amo da kat aday jay ospital nila kay mo. Nalaing kayo mo't nga kartista? Ay, makamu kayo nga diskarte. Ay na, anak ko maopera ni tatang yaw. Anya? Anya't maoperakin ko na nanang. Kan apaya saan mi makontak ti cellphone niyo? Nadadaan jay cellphone ka. Iso nga imbalang kun Ha? Bakit? Anya't maopera ka ni tatang? Ay, jay tiyan na. Tanaurnong kanon ti baton kakanat ti sakit na. Sa bali pa'y jay limtag, asaka na. Ay, dakal madan ti magastos anak ko. Sapay awan ko kwarta. Orayan dak, kasumuro tak iti ospital. Isa na, anak ko. Ay na, mataktak ka lang no sumurot ka. Sa nabalay, takabailak might abantayan ni tatang yaw. Hig mo kiideng ti kwarta, no? Ada itin mau. Tama pa na kaw nanakaw. Agdardarasak tanay. Masapol ka no nga maoperaan ti amayaw. Sige, mabit lang nga nanang. Ikan kayo ti kwarta. Ngam sumaruno akto iti ospital. Nayunam ti itin mo anak ko tanay. Kurang ti inti jay kabsat mo. Ay, una yan aya. Aggigidan mo ti sakit ni tatang. Isu nga raw si jay amayaw anak ko. Ay, pag tinulungan nyo agastusan tanay, awam makukwartak nga main. Nalangarod ta kuyugan kayo na mapanay di ospital. Ay, sumaruno kayon ton itikabsat mo. Umuna akong tanay agdardarasak. Di ka pa'y nakadigaws ka nakasukat. Itid munti kwarta, takasapulan o na yun jay amayaw. Nalangarod mabit lang. Angam ibagayo nga rod ano sa dino nga ospital tayan ni tatang, ta sumaruno kamin to. Ay, na. Medyo dakkel ti puunan ta ita. Iso dakdakkel ti mapangabakan ta. Lala ingom nga rod Tapno makasubutan iti adaw nga abak tadar na. Nana, danag yun aya. O anya manang. Nadamag mo no sa dino abanda ti ayan ni tatang dito ospital? Awam ni tatang dito nga ospital, Benson. Anya? Kat dito'y matimbaga ni nanang nga ayan na. Huwag nga rod. Imposible matulungan ta. Tagpada mga ospital timbaga na kadata. Ay na! Ay, kamaudyanan na. Nangabak na mula ang gindar na. Iyaw! Nana. Iso nga, orayan dak dito yuan. Tainak iruwar, tinapangabakan tayo. Ay, sumurutak mutdar na. Saanan? Agbati kayon. Mabiitak lang, nana. Ay, mabalinsa mo ti Jay Store. Ay, awanan. Nabayagan asaan da nga agpapakas out ijay. O sige, nana. Tama pa na ko, Anwan? At dati inayo di tayo dolar. Tatang, naimbagan kayon. Ha? Naimbagan nga. Awan mo't sakit ka. Sa anak mo't anag sakit, wano niya. Ala, kunak man no maupira kayo ako na ni nanang. Anya? Ay, salawa, saw jay inayaw. Inyaw awan na, kaya lugar da kabagis na.
kuna nangagsubli jay, hanggang saan mo't gaya man. Di na pa'y gaya minas asikaso na iti dingon may. No kasta, nagulbod ni nanang? Apay, anya timbaga na kada kayo ay Ay na, namin ano adimawat iti kwarta ta maopera kayo kano. Ngam saan magayam? Awan kayo mga min ije balayo. Damo mi agpayso na ospital kayo. Anya, ay nagluko kumot di inayaw. Impambarnak ka na kayo, tapno makadawat lang iti kwarta. Ay, bakitan nga ulbaod. Dila agbain. Sapay awan ije balay. Jak mamutayan na tatang. Tauray da kami, inyaw-awan na kami ija ospital ako na nakakonfinan nyo. Ngamawang kay mo ijay. Alya. Dito ilagayam ti pakasarakakin ka Ernesta. Apay nga da ka diti balay da jadar na. Anyat kukuam di tayo. Kuna na nga uraya, ngam awan mo tan. Ay, ginastos nan saan dyan na pangabakan may. Napangabakan nyo itay. Iti online Ada nga mintay tayaan may. Kat na nga ba, ang awan mo tan. No kasta. Di tati napananti dinaw dawat mo akwarta. Ay, Agsaw ka. Uy, lakay. Bakit ka, adi agpampanunaw. Ay, Ala, agawitan. ay, urayok pa'y ni Darna. Alaag, ti kwarta. Sana nagsubli na jay. Intaray na lakit din ti kwartayaw. Ala, agawitan ko na, no di mo kayat nga uludin ka ayawid. Ay, Ala, awid. ay, awanan. Nasibdot ka na unjay kwarta na pangabakan may kuna ni Darna. Agamay, kasla jak patyan. Intaray nan samot ti kwarta kaun. Gonggonam adang nga. Agasam na itang aramid mau. Maalampayan ti agulbaod, gapo iti sugal. Di ka lagbain iti kastangar aramidaw. Mismo a pamilyam, ulbudam. Agasam nga, iti dinawdawat mga kwarta ka na iti anak na. Pati sa kasawam, ibagampayan ang masakitak. Hey, Ita, mapagsisilpo ka unti amin. Iso siguro, ngayon panak ijabalay na bayaw. Tapno kampay iday na ospitalak. ay, jay. Nakasalsalon at datao. Ngam pagbalinam amasakit. Alay ko. Apay nagsipagol ka gailak ay. Deserve mo, ti masipangol, tapno agnakam ka. Agdatlatin san tautek mau. Iso ako lugak man. Alay ko. Tatang, gusto na ito. Di yung dangan ni nanang tani bakutan. Bakitan ang saan ngagpampanunot to'y inayaw. Baybayan yun ni nanang tatang. Di yung kabilang. Tanay kasimot. Walang arod makukwartan. Ng maala na pala ti magisugsugal. Mala, di kay madanagan. Taikanda kayo iti kwartayo, tatang. Adoy, 2,000. At to'y mati 2,000 tatang. Kwartayaw. Ay ket, pagyamanak ano'y kandak. Ngamnay, ada pala utang to'y inayo kada kayaw. Baybayan yun, dayjay. Basta manipod ita, da kayon tikan mi ken ni Benson iti kwarta. Ay, siyak ngay nayaw. Di na kadikan, anak ko. Ladingitan mi nanang. Ngam ni tatang latan ti pangtudan may. Taam mo na asalimot-mutan ti kwarta pagbambanugan may.